Serikali ya kaunti ya Masako kusalamu vya wa Ukui na Malelo ni ambisi walanio wa kwa kakiao katika kisio cha Matakudha na kwa Matinge kwa matongoli wa Dhulon Wasua. MCA wa kisio ki Rafael Nzaulaki avikite kisio niki na mavisa angi kusanya maoni maenende yulua mulati unawetakana kisio ki kithi tunawito mwingi wa ndamboka na withi wa vucha monene kwa enende itunawa mulati yukudhela. Boni motesia na mauvo. Rafael Nzaulaki kana kuikiwa kwa kiao chande usuni ukuitethesa kwa ili ndambuka na waranya isithi sile ila ile sithi eto na mathina makuingianisea kumona mathina malelo muthuku kana vatena kiao mevo manyuma maskulu na lama enda maskulu kila muthenya maivingisika muno ivinda ni ambua usio wa kiao kiki kwitu ando mama Matakudha ando mama kwa Matinge mbeba unusi na babe skulu ita wakalandine abe skulu ita ya primary na secondary na yumeti siana kumona kwa Matinge kwa uwa onaisi ana ito nao vita klava inde yuyu ni kabeto kla kwa une asante kwa kugavana ya keli andu mama Matakudha na mama kwa Matinge na ando marelatiana no mwamwe no misi yoyemwe na ne maane tuye kwebinda ya sani lelu ne usiyo inde yuni wa ma connect wakeza matono kila ndio metuki kulati kuthi maondone make misi kuthi miondane yo na tuenda kwa sene mubea kwako wengi wetakana maundu mane mamethirwe thinani na imikwewe kulamwe kwisilengitha yo itina guketha nengi magukwevinda ya saa ila maendete masokoni kanone sini okutwangetha sio nundu wakwitha andu aingi mama Matakudha mai mama kwa Matinge na kukwata kuinga muingo kana kulate maleumo melingila okesikioni na nengi tubikite buni otutungia governor waitu mubea munene muno madam governor mama Wavinya Wandeti nundu inokie kwaku anakuya anakwete kiyo chano mama Matakudha na nduma kwa Matinge na governor kwa tigwa kwa mama watuzikesha na no tutumeiye timu yaku ya roads watu nenga contractor watu nenga ma engineer watu nenga mbesa kuma kiti chaku cha county cha roads governor tweseni asante nundu ino ni bahati kana ni mwanzo mpya kwa ndo mama Matakudha na kwa Matinge nundu na momekala kuzi to the other side no wilingila yake sikioni tuenda kwa asia one mubea munene kwako governor na kwa ngai amama enende maendekethia enende langisio ni kukwatiana na mwene kandalasi kwithikana we ni waila na ukwevinda nini vatemi vingi sana kana kungia kwa malela yeteto kuondwa kusovya kiao ki izita enende serikali ni osukuma tutethe gwewe lakini tuilea kwa kulea mebakazi ito ikwatwa ni kulia enende na ingwatha serikali enende ala menkwatwa ni savea ni meusonga nigenda twithi wateitethia kingi cha muthia na utungia Rafael mubea nundu ni watu ikithia kana thukumi meumwa kisione ki na nitukutwika kana tujitha wana kau ayo contractor ni ukana ndo leo watatu nundu tio mundu na ndio na ndo make lakini 70% ya thukumi yuma ba twithi wate yani kwa uni tuwete mwatha kana nituzubia material tisubia uya nundu ndo itethia ngavana ni vyotethia na nitukwekeria kana pala pende kapina wa mwenendi nigenda project yende tuipoto support enda kuita enendi na ndimia ine game changer nikindu kila mama wasi acha kula mezani pesa mfukoni tuenda miundeje ba ute walelo wosi uyu rukikigu ona kunya ede atajuku yoki kulia ndo amwe na miundeje ba ute wa lelo uyu na usini uyu mwikie bidii yutuweme nundu mwitha mwina lelo wa kumile ngetha miundani wiseithia mbesa ni sioka na ndo makwata leo kwa uwemi ni kindu kingi cha boost wanelelo jo na nikiao keke nundu yundamboka je laisi mama tungulu ya Dhulon Wasua kalandine kaundine Masako nyene toboni mutisia